Je suis au Burundi, en plus je suis né au Buyenzi. I'm from Buyenzi, so I have to speak Swahili. Je vais vous dire Ndio ngora ni atutoka Barundi. Twari dufite ivyumviro byinshi. Mugabo twaravye kwanza ikiri tuvuge nka priority. Pour le moment kuko nanje nahaswe gato mu Kajaga, nanje mfisize mu Kajaga. Nahaswe gato. Donc naje changuze ku mutima. Nikasema kumbe na mimi inawezekana bana. Acha sasa nisaidia wenye walitangulia. Mimi kwangu na mimi mjardin pako maji. Nikasema acha kwanza na mimi nitie priority hichi chenye naona kiko macho yangu. Na wakati nimeongea na Nyangie na yeye alielewa juu na yeye huko Kajaga na yeye ala nyumba na yeye tunacheka mgao soko tunezewe gusa njoo hivyo tunacheka lakini tunaumia bien sûr kuko ya mazu tuba na mahera ni yashu nabandi ababuzi ivyo wao nawe nuko nyene atufurahia lakini ni ile tu ndio hivyo bishatokea nacho tuhindura mgabo reka tugerageze dufashe ibyo dushobora gufasha kama kawaida unaona wako unakuja kusaidia BBCI mira na wenyewe kwa sababu waliona ni kitu chenye pour le moment ni kitu cha kusaidia chenye watu wako na besoin na wanahitaji. Kuna watu wanafungwa hospitali par exemple, unakutana wanafungwa sangu mnafunzo kwenda 200,000 kama kumukura muri afunzo kwenda 200,000 300,000 kandi tubona ko dushobora kubikora. Ariko dukora tuterekana mugabo iyo ni example nkwaye muzindi example y'ibintu abantu bakora. Naho atari twebwe nabandi bari bararaba live ngaha vraiment hari tuntu duto ukoze hata Mungu anakusaidia mu vitu yako. Maisha mambo mengi yanapitikanaga lakini hakuna kitu kizuri kama kusaidia mtu mwenye kwa na mahitaji. Twali yari umuntu chef de zone yari mugayo nyuma na ronse apele nyinshi cyane na message nyinshi. Ko byo baronse nibijanye twabahaye haje nyene kuko ari byo twa Jana Selemani twabahaye mu masashe mu diki twabahaye. Mugabe bya bindi twasize muri stock batubwiye ko atana kimwe abaronse. Mugabo cette fois nibaza ko twatwiko soyenaje ari ibintu twateguye ama strategy twateguye kubera ibyo tuza kuronga byose bishikire bajanye baja bakenewe abaronse ibibazo kandi ari nibindi hari ikindi tubagiye kuvuga numvise Raisa yavuze ngo abo mu Gatumba gusa non sasa abo mu Gatumba gusa yiheze gato ngo birashika iko na panike kidogo amechoka sasa mu Gatumba gusa no mu Kajaga ahantu yitwa mu Kinyinya Kibenga wote wako na problem ya maji c'est pas que tuza kuiforsa ngo abo mu Gatumba gusa babuzi byabo nabandi pako watu wengi walikosa so sisi tunaangalia ile kuna maparties zenye tutaangalia penye tunaona kweli au wako na besoin alafu tutawasaidia kwa wenye tutakuwa tumepata bien sûr ko tuzobanda mugabo ingora ni twasho ngiye cyose kuko urazi ko championnat zera zitevye kandi zitevye hashazi ibintu by'ama equipe nationale cyangwa usanga ama preparation atangura kikare ma pre-season nk'ubu abantu benshi abakinyi benshi bo hanze bataronse uburyo bwo kujya kuba bamaze gutangura ama pre-season yiwabo ma preparation donc kenshi abona ya nyuma yari muri 2010 je me trompe pas disi ya mbere yari 2002 wini ya kabiri muri 2023 nayo twakoze kuko just naronse vacances kuko twahejeje gukina championnat tuja muri Champions League preparation Champions League African football donc ikibazo turonka ni kibazo ni cha vacances. Understand? Okay. Kolekana gisi umeuliza question niko proud sana kuna penafika leo na that's why kila siku namsogelea Grand Frère hapa kwa sababu pembo tepe mimi tafika yeye ndo atufungulia milango sisi na wengine wako tutangulia mbele na sisi tunahitaji leo parce que pako experience zenyewe alipitia Remo pako wajuri ambao walikuwa kwa nafasi nzuri wakashinda kusaidia wengine ni experience ambayo yanakuwa nipatia kila siku na kunipatia conseil na wazanga nikasema kitu chenye sidhani kama watu wengine wanakijua je pense que Leonard Jospin anaenda Europe Ola Erika anaenda Europe na Pigler anaenda Europe mais si wote hapa tuji alienda Europe mais ni mimi ndo nifanya kila kitu ndio maana zaidi kisi alisema pako vitu vingine wanafanya I make sense kwenda kumbele ya kamera wala nini no mimi niko proud na washukuru sana Warundi wani support hata kwenye club ya Nice pakiwa foto yangu likes ni nyingi na comments ni nyingi ukimaanisha na watu wengine wakiwa post so niko proud na responsibility kubwa sana ambayo niko nayo kikubwa ni kumomba Mungu kwa sababu football taala ikiwa
ni chance Mungu akupatia, mais football ikiwa na blessure sana inakuwa inaribisha vitu vingi. Mais mimi nafika leo namshukuru Mungu sana. Na inshallah kwa sababu Mwenyezi Mungu na imani tafika mbali zaidi inshallah. Mimi hata vikifika leo vikiishia hapa sina mora, sina problem, sina mshukuru Mungu kwa kila kitu. Merci.